Reality vesti, tome su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Anita Stanojlović i Anđelo Ranković danas slave 8 meseci veze, a Anđelo je uprkos udaljenosti uspeo da iznenadi na poseban način. Ovaj gest ljubavi oduševio je Anitu dok je uživala na plaži, daleko od svog partnera. Anita Stanojlović, pobednica Elite 7, i Anđelo Ranković obeležavaju 8 meseci veze koja je započela tokom njihovog boravka u Beloj kući. Iako se trenutno nalaze u različitim državama, Anđelo je našao način da joj ulepša ovaj dan. Anita se nalazi u Crnoj Gori na odmoru sa sinom Aleksejem, dok je Anđelo ostao u Beogradu. Tokom dana na plaži, Anitu je iznenadio konobar koji joj je doneo kolač i šampanjac, uz posebnu poruku na tanjiriću: srećna 8. mesečnica, majmunče. Ovaj gest je rezultat Anđelove kreativnosti i pažnje, kojim je uspeo da Aniti izmami osmeh i ulepša joj dan. Anita je, oduševljena iznenađenjem, podelila story na Instagramu, a Anđelo je ubrzo zatim podelio njen story sa emotikonima srca i majmunčeta, pokazujući koliko je ovaj gest znači obojima. Šta vi mislite o ovom gestu? Da li vas inspiriše da iznenadite svoje voljene na sličan način? Zapratite nas, lajkujte video i podelite svoje mišljenje u komentarima. Vaša podrška nam puno znači. Reality vesti, tome su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva.